Srbija je uvela doživotnu kaznu zatvora za najteža kaznena djela, teška ubojstva, silovanja i pedofiliju. Dok Srbija uvodi kaznu doživotnog zatvora, Hrvatska je jedna od 5 europskih zemalja koja je nema. Pitali smo Šibenčane treba li je uvesti. Pa mislim da su oni to malo bolje nego mi, mislim da moramo mi vidjeti taj primjer njihov, to je idealno, pošto ovo što se događa u zadnje vrijeme, ova nađe sestru u škrinji, ovaj baca dicu kroz prozor, mislim da trebali i mi. Apsolutno se slažem. 100%, to je već odavno trebalo stupiti na snagu, mislim to uopće nije upitno. Evo u nedavnom intervjuu naš ministar pravosuđa kazao je da ako se ukaže nekakva potreba da bi se taj zakon trebao promijeniti. Mislite li da već zapravo imamo potrebu za doživotnim zatvorom? Odavno. Slažem se, znači već je to, što sam rekla, trebalo od kad staviti, znači od kad se zakon napisao je to trebalo uvrstiti, jer mislim da nema smisla više, pogotovo za silovatelj, pogotovo. Srbija je uvela doživotnu kaznu zatvora za teška ubojstva, silovanja i pedofiliju. Hrvatska je jedna od 5 zemalja u Europskoj uniji koja zapravo doživotnu kaznu nema. Mislite li da bi je trebali uvesti? Apsolutno, da. Dobro. Isto tako, iz razloga za ta teška djela, apsolutno da. Znači ja jesam za doživotnu kaznu, zato što mislim da na primjer sa smrtnom kaznom nećeš ništa postići, veća ti je kazna da si cijeli život u zatvoru. I mislim da takvi ljudi ne bi baš trebali imati doživotnu kaznu, ali bi definitivno trebali imati dosta vremena da razmisle o tome što su napravili. Podržavate li vi uvođenje doživotne kazne u Hrvatskoj? Ne bi bila za to, rađe neka mjera koja bi dala mogućnosti ipak da se greške isprave i tako. Nisam. Zbog čega niste za to baš? Pa mislim da čovjeku treba da čas. U doživotnu možda da, ali smrtnu nikada. Prvenstveno svi delikti vezani za zlostavljanje dice i žena, a zapravo ima i žena koje zlostavljaju i muževe, jel? Samo manji broj. Općenito za bilo koje zlostavljanje prema ditetu obavezno doživotna kazna. Da, za određene zločine. Primjerice? Primjerice za koje su i oni, za pedofiliju, nasilje nad djecom, teška ubojstva i tako dalje. Evo s nekim ljudima s kojima sam razgovarala, kazali su mi zapravo da možda doživotna kazna nije najbolje rješenje, da bi ih se trebalo vratiti u društvo i tako dalje. Slažete li se vi s tim? Pa i ne baš za sve. U Americi imaju tipa odvojena sela i naselja u kojem žive samo ljudi koji su učinili takve prijestupe tipa pedofili, silovatelji, a postoji metoda da se takvi ljudi lobotomiraju, tako da mislim da ih ne treba niti ubiti, niti ih baciti iz društva, samo ih treba malo popraviti.